grow. Oh, you grow fine. Wow, so Pia Bonti, and yet the other one for to be my lady. The boy, the animal, I did we now come. Where you any cocoa as a swat, I would grow to so Drubianum. Come for you grow fine. You will be you grow fine. Now we grow fine. Now we grow fine. Baby, I told him a drubia. They get tired about near the car 244 596 532. Grow fine. Leicester Ghana. Was your yes. Sanitary pad. Extra long toe be toe. Minty and heavy flow. Anna. Pinty line is Emma Marseille Sham. 0302 235 295. Okay, tia baby 242. A bishop. I've been pradier. The women say. Abi China ba nyama wo de aba am di bia ble di fu black and yellow ti o mo de ansa o so be ko what and black white and black now so ba ko je odie Bishop force the crowd benye bibia fo na Abis Plaza be pache yenko 0598 na yenko pe nyama papa 219 Ghana Grove pejumaye ufie no 15 me pache o kopem 35 yanam TV sam juma du shiaso kan oje number no sebeboa 0308 255 775 Lawson Beverages Company man capsules no bi Nemo Dr. Lawson Herbal capsules Herbal mission. 0248 no be na bema emo ye pa. Gentleman Dental Clinic. Osinye onu bon. Osina ye nka abotobi da so. Ade bi e fa ye num. Ye ntwi betchu. Ye fita. Obehye ye ma ogre, ye ma white and white gold. Ni ye ma obi. Ni ne be ya ma. Yo kuma fa Dental Clinic. Total filling station chi. 0559 139 Now simbe shamkwa. AM Home Care and Nursing Home. Abama yenia. Yema minom. Elderly day care, illness recovery care, medication management, dementia care, post-surgery care. Woman ya brewa, papa ya brewa, upobi ya beheno. Nurse ni ofie. Home care. 0540 344 833. Liberty Conference. 31st August, where August edition. Likabo. Jubilee Park. Anopano Sia. Omaya Wadubu Achifetic. Effort for 2 to 4 years. Asamu Ifri. Acts 28 verse 3. Was it the hits? The hits. Was it true? The how good paper back so the opposite Yama good paper back so na the one pen your best shin or park and so the candle back over town. And on your debate I jumped to 4 Liberty Conference. Could see now be oh glory. Hallelujah. TIME. And ya duketo. And do we wouldn't malaria mumwadi. Time HH. Someone driba across Nampole now 0441 699. Bam 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 bam. Achamfo bao my yadi. If you peduasona yadi ya. Uspana called baby. And no swa and ya juma a procassia be a full Kona achamfo ba and show since now be give us pickups and you give us say me secret no a do we boni premature ejaculation na wo so one team bema wa ye mere wu sware obaso da o so ai mu ya give us pickups be try to mission no so e boni pedua no fapi any koni bom na forgive us about Mr. Two malaria and join any capsules no need to any say 0543 222 470 pacho edusa ready yanko edusa emla ametrasi bia me ka say yade ya obi benya ne fi yade ma me no wan se ene yade eni say what nka say ye bo edu papa te say edusa ho da wura na watwe ba fidie ne watie ne yie mo amore television e do na daso bem no edusa heba mixture ene edusa heba capsules ene eboyamra ne say madan sie nie sisi yade ne kokwa dro ba ko hodwa so a eje ntene pa edusa heba mixture ene edusa heba capsules edusa heba mixture ene edusa heba capsules sisi yade ne kokwa dro titu ene say kokwa na fifu wo kokwa na wo je wana e moja wo koko na gu ko mon ketenkete koko na gu ani asen ketenkete koko ni nti ema okwa wo minimu koko na gu wachi obu ka koko tutu achi santi si ye sheka bakura na sabe yatwi awa mu asem aba edusa eba mixture ni edusa eba capsules so mi wani na de wodu se won no mu a
woni ti si yade o woni koko moto kwanta mo apai nyame adawroma aduro na bu odwa so ba bia wo memo herbal shop drugstore licensed chemical shop bia mu wo wura mu wo se me pedusa wo benya bia to ne bo so eda fam ene gi sam a wo edusa herbal mesha ene edusa ba kasoso mu amadodo no apa ne no me se eno nko ne koko ene ti si yade aduro a ewo dwa so a wono mo enkan but it works. Me can say koko aduro bi wa ono na ka enye but me dia nya me dia drum me ya me kan wase me dia se wonom a enkan na emomo no ebe ma wagye wanan boko ya wonye wa ha bia won enti wo dia no maduro no fako wadwuma enti na ma abagafo no ene abrochefo no pedusa ne pa sense abroche na wo na wo ye adwuma no minute aduase bia na ye adimuma no adwuma na wo ye no yesese no hours don't hwe ene ye ditua na bia wo te say the whole day 24 hours wonyai no fantra fie nyi nsurumu a sika ya wa hwe nyi sika ketwa enti edusa ya ba me shane capsules no wo de ade cha na pa ko ba bi so wo ba nwara ba ko bi na be ko na de ada ne mom de akoye wadwuma boko wo bi se siatika asometo asenti e tweme wo bi se na kokko muntin e tweme wo bi se na ne tifara yim dududu wo bi se akom kokromoti wo bi se kokwenti ma mi drink ka bible mani so nyina yim wisi me kwa mi minimu mi wudi amenye ma kokko ne de menye so se me ba chawo tire no kura se awon ne so ni nyina hwe edisa waso ba ko na hwe a edisa so nya so hwe so du sa hwe won kwanna wo bo ade de amma se brabedi e wo atiasefo asasi so wo betimi de du sa heba mesha ene du sa heba capsules ayebo duro a wo bennom na wo asese wo no man enyem na meka madanse ni na yese madanse ni no wo bedi adanse enko mu me na wo kasai wo bo ra heba shop licensed chemical shop bi no akopebi wo enkran ya wo ko kan shi drug lane wo benya biaton Tinatat Herbal shops across Ghana bi wom Halos Herbal Didi Herbal Kobedia Nanabuache ansa baby atwa do bia rejoice o munyina wo o kan shi drug lane Ekus pharmacy ashama ebi wo wo Garden pharmacy Koforudua o was ebibidu fie obenya bia to wo takwa obekuma Nkranwa so nkranwa no eduse ba center ye clinic no ye wala pass ye be Las Palmas wudu Las Palmas said o do ni cheja junction na junction office na wo ko nyame cheja junction no e wona eduse Herbal center in clinic ye wo wurem kakra bia ye ne price du ni Pentecost so na bon wo be hu ye wo be Kumasi a eduse Herbal clinic no ye wo Kumasi Suame magazine makru Offensu road Suame magazine makru Offensu road ubetimi aba nyame hu ye mobo wa me mfidi awodo a ye de say yade na bre bia me tra radio ne television so a mani ye so ya make an say bo mfidi de say yade o mfidi say yade o mira mfidi say yade enti obi wo oba pa che wona so junso bi akamu wona so junso bi etwetwe sisie wo junso na dwo be 20 10 15 the bro sam ye were registered medicine approved by FDA wo buy in clinic ubenya tieniye uba yen clinic ya na ubenya ye friend prostamite e wo ho uba benya biaton ye wo no be 16 all registered by FDA nyame adom ye de eye adwuma e wo de Herbal center and clinic pebi tona emwo me ba che wo de wo kokko no ama wo gya wona ye mogya wo mu a hia sese bo no do say ba mesha e do say ba capsules obekuma se a PFF pharmacy Chafuni Road Junction opposite wa ebi wo woko Herbal pharmacy bi wo Osos chemist ebi wo edi ya pharmacy wotuntoni bi woko Costa pharmacy Herbal pharmacy yellow and orange pharmacy afi Herbal shop sawodo Kolena Herbal Missy Herbal Apindan Herbal Freddie Herbal Kenji Herbal baby eto do biara wodi wonya bora wo se me do say ba mesha ene edu say Herbal capsules eno one say ye bia ma wo so we TV na wo hwe me ya your numbers on the screen ni no obetina frɛ ne no wabonkomo yade bia wo bia na pese wade mfa ye so mo ho no say wo frɛ ye na sa wade wo a ye bɛka akiro say ye ni na duru a ye bɛka akiro ye mfa kalebule ni azan
enye nipa me so nipa pom din nipa won kwa enwasam na ye ka wasam no enti hyene so efama me wo to adu sa Herbal mixture bo modi asen wo beto adu sa Herbal capsules ne bi dia ka ho cap kuma bi kata so obi wa bekokwa no pharmacist obi ko ne dia cap nkata so ne yi odi no ne dia ma obi wo de okwo ne yi enka hwe wo fa duro no a kokwa atere no tablespoon no utwa 6 no yi capsule no 2 na wo dia ka ho na wano monom ne sa anapa ne enyim anapa ne enyim wo bo nse ewade nam na ho de so ne hu mabro so afa de sanu no so na wo de yaresa na wo de abro ama wato eye kama oba no be ma no wo ka so na ya twen waste male vitality ne chen say wo be ma mre ye wo ho anu no bi 20 ni dun sin kwani ade ade agu no ebo papa ene obi tos e ma bisa me de me yoba o capsule si me de na ma no bi be ba che wo be ma wo sisi ya de na won tutia for chronic waist pain, chronic hemorrhoids. You can say hemorrhoid, and I say pulse, and I cocoa, and then I say when treating here, it's leading to weakness in bed. And see, one of the sa, a wow, Emma one can say, when soon, so be beer, I come at the amount. Your telephone numbers in it. Over so near Bon Nkomo. Over so near Ekasa. Will be so cocoa do Ghana, ha, and say the sign about 4 omra. Your telephone numbers in it. Wait till you didn't come. Ne rade afa yenso no da yare sabro ye de yasam ne se no da yare saba ne ye rade bo fa ugidie ene ye de papa oba no so na yare saba ye nim se dro nya me de acha ye no eye papa ti wo no da yare sabro oba ye ho aye wo typhoid the dro ye wo de sama la hebodwa so ointment and the sana chasta bi bia e fa yare ho no oba ho dro rade be ti afa yenso na wa boa wo pe do say Herbal mixture ene do say Herbal capsules bi to e wo drugstore and pharmacy biara e be wo no see telephone number na yenko 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 Mami adusa onyame enhrawo yenya ho bi ha nko bi som kwan so ba party say ya adoma yo ye pa kasegu akasem pacho udin pacho mi din the Joyce because if we London by last Tuesday London pacho to fine the pacho or Croydon. Oh okay. Yes salon no hey Croydon so dey me ho na me microphone is time asaba pama de ni Linda mo nyina o Croydon. My sister back on in salon din the Joy I want am here adwuma. Okay. Also yada o pass say omunya he say o ma badge so o start say na reggae na Rastafari no cry oh fine me ba na me friend say me na mkwan mu ba ha omunya na etiatia ntisa me wo de ato ye da mase ba me ba na ma chiawa ma me si salon me da o mase pa because every Joy Hair Studio Holland something okay nti ye ba ya osi me machia o na me fa kwan so ade emro me dana na me kan cho so wo ye adwuma someone say ye ba London sa enye se nyina wo hobi this month ye ba London ya ba se do yes TV na da 24/7 okay ye atwa mu kra ye hwe even abrofo no kra mu nti ye kasa no kra so shebi ahide mfo no ba so ni ne free e ba ye okay friend Mikaya are you on holiday ene are you on holiday ene you on holiday okay your hair is very nice I like it enti me ba ya me ba na nchiam yo na chiadofo e bia wadofo bia ye di fo e di you know say ya mama host program na hey e di e kondo tani mami kasa na say o ye di say e di adia oh abro so do wo bi nu abro so e di adia Edi asebu kure. Se o mu boje. Ani podua no. Se salu wa eshe. Uba check kakra. Ba cho me kunya mbo echi. Okay. Kunya mbo echi. Ya me fa nko dream safe travels. Thank you. Also I trust the number go echi. Martin we are my friend. My friend pa. You. Nana ya mu nyina ista masaba Croydon erade nhira mu. Ah uba ye ba be eti o salon. Mumra uba obehu. Salon kesi e pa because
ye Ghana for eti ani mo bi enti bia Nyankopɔn yen ma ai me che obi a Joy Hair Studio se o mo budget say edamase edamase se magia too auntie o see a friend simple or the joy auntie Joy Erade Nyankopɔn shraw ti definitely e ba London so e be ba be hwehwew grinding de ho ye miami hudum nti e be hu nyina go console Erade mfanko safe travels that's Sompa Nkomo Ebola edamase abusia fanko computer so adwade mra na case no entenase 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Yeah. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo yetitiriti. Mentume pon sore. Ho na enwanwa. Enwa me fidom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti num bi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say he work natural hair for be bidrobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebe jane se hu. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma no fo. Ananse nkwada wo nya mfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. So what about the papa? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bedroom. I didn't want them. Give us P
pea capsules. Overdo as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. No. You know if you waka with a friend give us cold capsules. Say yes, is yare na wo so ko di do ni pedem wani na wo posa amamman enti ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules. So go ye free. Lawyer, Give us cold capsules. and I give us pea capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Remember what if you do what you do, Cronkwan, Efa. Give us core capsules. A painful about one more menu for an inquadao if you do me no count. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum Adi. Oish. Honey, and never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a dawo complaining with sisini kokua. Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. Nkodi brew. A yama mani mema. A yoko ni sisi yari drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasa se me blabo biye. Sudi, me come on mama adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kona kwa judi. What ya Dami Sunray. Obie timinumbi. I just a pay for. Kona woman kwa dano for. Any the onye fie dumi. FDA aji edwadi nkratoi atum. Hey, why fish? Someone you would know. And me money who say I can't want some. Who can't stop Papa Kissi and no Baha, none Nasa Tataya, or Casano didn't Sakatana. but we weird in the sense, Papa. Matilda Mokanina, Spanish garlic mixture, and then the capsules at aroma, and I'm a pomodressa. Wow, why you nice and Casa Spanish garlic mixture, and then the capsules. Hey, and your mama, you come apart. A woman bought your dear for Sunny with the Pedrianum. Now, a voice is a bro, I want to chew hypertension, a tick or a store, will be a target to 10 temper. Gas is now yam, a macra, a mania movement of future crumina, a torch, will walk what you're a Vian, a friend and Hoyana. And as a Spanish jinko capsules, Hannah. Spanish jinko, and no day in Nura, what you're free, jinko biloba, and soya oil moon. And my what you must do. Martin says, I am anti-aging, and I'm a good retentive memory. Now you're turning him. Antec Herbal Center for and then pharmacies can make an herbal shops and run some of 0266 11 41 11. A painful about more money for them with the infusion menu and come FDA AG a Jadian Cratry atum. Fifo bese na kase duma chede na nyi so nse yare chire ampa nti e bese wa o so wo dihie bi so ye de o hire reality show ye de aba wa bofa ne de no beti ayo de talent na ho say ye nyum to got me down to yes in my body. Oh baby girl. And if what say, such should be a pen moja to grow one. That didn't show for. And I said, it's so piano. Then person can say, brother pick your form. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, baby, first prize pay we need a brand new car.
Second prize here then. Fly away, Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL for number 024 921 6952. California tiefo nyina so akwa aba ede aba feni ebekọ ya asem so na UK fan club fo nyame hyiram Mike ye papa Kofi Brokuri Ado mampokua Rama Broni na nekua Antibeki na wotwi ne sister da fom nti ye nua brepa ene adofo nyina wo nyame hyiram Amsterdam fonso Sister Yavero, Sister Rose, Tina Kevin, Vida Frempong, Nana Kuya, Nana Imanse Chiwa, Patricia Ufuri, Portia, Rita O Amsterdam, Gifty, Gladys, Grace Arthur, Braco Joe Francis, Kwakubu Edrun, Ezekobroni, Shelley, Auntie Julie Charlotte, Christy Taylor, and Cynthia Delat, Amsterdam for Nyamishiram Pa, Samuso, Mukene Yahu. Yenim se odom for the drum yenia next year edamoso e wo Amsterdam nti nyame eden kwache nti yemo aboa ho na yenko ya sendie ni su KS number 1 efienya akoa woye complainant eyin wo fira oba ye nkokọ akoase akuase na se nye nkokọ fi akuase me sofo na district minister or papa ama mensa Presbyterian sofo accuse akwasi boaten wo won kran taifa banchiase e won obutu kwa order in court yeah obapa oba show iso e Bible ye wo Quran bodu e bi focus ya snap dia na ape my lady ope bi focus ya no bia mo de be man eno de wo ho se de wo hwe na se wo pekosua ne snap me hunu pana no o de ba no ene buruku ne nyama atiesi yanko de mu nyina mane snap papeja bodu ande mo ma e be ko ne nsem yo ngotere nyina na papeja snap papeja bodi eyemme afie nyakoa mikura snap mikura bodua mikura kosua mikura bibifo kosua sasam wa mebeken no kure trodo minni tro nananom mo ame oda apa dia na asie my lady ni nyina ne se me ne be ma wo mamu ana warija ye baaye na me baketwa abofra ne wo 1.5 year ye ntamote na be ma ni jankwala ni nyina gumbi so ko hyemu won kan bonten won hwenkwala no ewo mu ana obaaye so pese o hwenkwala no ana msi yo mate yes oba no makabom obennyase ye kabom obehwe ne ma na mo obehwe ne ma na msi yo mate dia umu ana okoye hwane nso enya hwe bia na obehwe wo ana osan ba biom se opese obefa nkwala ne mienu na woni o mokotena se de be ya me ho be henha me ana me kire ne se nyo no oba na te dia me mfa nkwala na mienu nye den emma no kosi se mehu so no oba na te ana o ka kire me se woni oba na te na maame ne kura so ye dokono because me maame ye dokono me so me ton dokono entewa na nkran dokono nti woman ne so ye dokono nti nkwala na ni beje ka wo be wa chichiri o kan ya man kan ne mejitum ana me se sete sade a ene ha ne nkran de Sata na mesome kokwan so kofa ne ma kakra beton eti ne se medru me ba kra ba bia mo wo no be ba be hwe me ma minim se ye jaya entokwanim ba ma edi nkwala ne ko hye nkna bonten su ba ma na mama hu me ma na dada bia me fuka ko nkna bonten so a ba ma se odru ha si ha medru na me frɛ no na wadum ni phone na ma nante nkna bonten na ma san ba se nya bia sada se bia mi sister no ma na madamfo na me kwa akoda ma bololo fa egu ede sa ma me ko be ma ne ma me hoko ka kire be ma ne ma me se enkwala ne ye mamunum
se be ma ne se woni ma che nkwala na me dia me nche me ma me hia me ma ba bi nkwala ne wo ma me hu na nkwala ne me dia kwama wo me nchen na nketo ne nso hu o mu nua nom nso nkodi akwama e wo ho me ka asa no ma ase ubisa me se e dia na me pe wo ne ba ne ho mankasa ha me ye na mkobo mi sister mane eti me bo mi sister mane na mi sister ye se da bi ne boy ne ye na odi nsemfo satan na nkwala na kodi ho enfie nan konfie nu o ma hu o mu da me ma mi hu o ni nyina ma ko abusu obia fa obia ho obekua se krodue na ye wo mu nso a o ma mi hu no pabam no okọ because oba pra da bere kro ni bi wo kro no ona no odwane ko enkwala ne so wo ho a won hye wom nti me ko mi sister okobo na mane sa de amase wa ye ni me bia ma no ebe ye nsem bebre man kasa ana mi sister se ebu fu sembe ni wo so wa baba ko okumase enti ne me de ne number be ma na frɛ no na fa to nanim me de to me bra nanim no so je be ma ne number no frɛ be ma no ka che se krache satam ne be di Christmas na ye 2003 or 2002 mu ne be ra 2023 mu eti me bra ne ka kire be ma ne se wa mankwala na ma ne di Christmas wi a odi ni picture beto se we wi ankwala mienu eti enam no so ma be ma no ma kwala no panini bai oba tanfie num da me ba ne bedu na ne birthday that day no me tam me ba ne de ne ko ne wo fam ni o ma na de ne ko asetena no na me hwa ne nko yiye me ye ma dwen se me ma bofra ne nko ebiem ana me bra na nam no so ma bofra ne be abemu wa o ka kire me se menko hwe menfa kwala ne nko na menko hwe ba bi on because na satan no be ko form try wo ba be wie kan se JHS eti menfa ne nko because keto ane so aka ho me kokko hwe ye me koya me de akwala ne koduru ye me ba no me de mba ne free ha January February March April 22nd April that day na me ne me ba ne kasa na ye Saturday na ye Monday and na ye holiday even time na akwala ne frɛ me na wo se ma me de ade ada ye no wan kasa nche na me de metu afrifio anam si kofi me kura me pese me ba na me be fa o eti nyabotre se me hu ba bi amowo eti problem bi e no de nyabotre me ni me ba ne kasa dade anwumre mu mama se na me ba ne kowu ano no oh me ne me ba ne kasa 22nd April mama 2003 me wo hwana me ne me be ya kasa wi na msi kofie me bedru fie me frɛ no me 2003 and 2023 yeah last year afedie mante hwe se meja me frɛ be ma no ebusa ne sakwala ne wo he woso wo wa he ya one ne namfofo bi kra pie aduane aye no agu nam sakwala na frɛ ma ka kyerɛ me se wo ya ne niam bi a entwa yesi sakwala no wanyin abemu wa 17 years ene ne nya te se unua bema because me ne enkwala ne o me ni omoa ne me namfofo eti me mpa kwala e be ni hehe na me ka kire bema ne sa de bi na obe ya wo ba chene tenase ese se obo na bono makasa kire bema na wi mama se na akwala na nkoda fie juada e bunada ne nyina kire ne se na bema na aka kwala na si abonten e wa bra me nim ho hwe na me ba ne wujuada e bunada wukuada ansa na menya ko se mame wo ba ni jowe boatin me se ane yes police ni eshutu no e wo Accra Taifa enkrabonten so ana me se wa ye den o se ababa wo bi ababa report say that day Saturday no kwala na ba ni shop abeyi ni bekola enkrato amenya ya no bekola ba kwa ya bekola se minim se ye park yo se ye car ba ko enti lady na ko fa police ama police shoot abofra no won kana bonten so ekuno ewa bra enipa no ogina ho beto se na me bra bo asem ni sie no mama eto me so dan me dam ebusuana ne di anim enipa omu kire se yeso ogina ho kire se lady no eku amuku abofra ne wie ye no ana oka moja egu me ba no emoja so se nyankopon na atua ne ka na we kra de so be wasa wubiem sade enti owie no mo asa tamakola no mo de ne to kam no mo ade ne ko hye mo kire na me gidi se nyanyame e ka me ho aka me ba no ko mbeto na twene eni me ko se hu a obi hu ni nti na ama
omudi akwala ne ko hye mochire na be ma ne tinkra bonte so na ba medafie juada ebenada bed he fana me ba no be ma ni jam wan ko hye abofra no ama akwala na wu mpofiri mu wo ya me twa kwan akwaba up and down wabusua Ghana wa hu ni sika wa semo emobo papa ti akwala no we akwala ne da so hye mochire me how many months ni abusu afibu so me miensene akwanda so hye fridge mu so mo be ndem abusua be ma ne mra na yenka mom na yenhu kwan ye be fa so ebenya justice amabofra na be ma ne se eya me obesie me ba no wabra me hu no obi nkumi ben free na be ma ne kan kire me se wonim police ni na woku me ba no ana me busa ne se kwesi wonim police nya woku me ba ana beto senne aseja wonti menya justice ma abofra na abofra fridge me da me na enkwala nna igu wa be ma yin hye wom eti kwan ya me ba no me ya me be fu asie no Ghana ban IGP wakwala de ni bone me pa cho ye betagi eyi ye papa dampare akufu dampare ye wie ya ye mfre me mfre DS ko fisa ye mfre ko fisa pona we di akwaya krai prosi ni ye friend lady news you see a friend Rita ono so watai for her janchi opia abeto sen nesa so mu wosikanti mi ni bi me kama fo Mabuma wa ba me kwaka sof mami abeifo sof mami abadamo sof mami nuyo sof mami di witofio ebinie ana adru hono Banana Republic ana adru hono allegedly na we di ankra ho womni ebewu mami be kola baako protini atwetwe akum obi afebo so me de wo honi akola ka fridge je nkosi akola womi ba na drug no is a leg say ya no kura dia ene de besi wo ba pa akra ni nie be ba ne na das ewurade mama me ni kama fo akwasi aba kwadwe montagi papa kufu dampale maye montagi papa kufu dampale ekuyati akwasi aba kwadwo munyina montagi ye papa dampare na ewie ya ebe koso akasi ebe koso nkran ye wasam ni medie gubi mami wu bibia ka kire me se wa fight asem na masem na wo se wo fight ni se fight nim kwase buati aye kwadwa bi oba ne mama ye kran brono ba so wo so wa kra taifa banchi ase wa di adwuma minim adwuma boy ne yo minim ne awoye enkwala gu ho wo hye enkwala e je se ba akore so da won ho makofa madie be mativia sifie kruni unto shop na da common pencil meme bi ya niemo me konfa me bamra me yo na boy mo kabi mame me kama me do fo kwan yedi enye se ya ne kwasebale na abrante Gabriel ujafo kotri tuo so ba kokunu a ne kwasem police ebe jedi udi ngabotre ko yedi na semu edie se se konkredifo ye be di achire wadawruma me yanwie ne yenye koso a yanwie abrante no se sabi je sakesi we hwan ye frɛ no wo ho ye frɛ hwan papa no ni kunu ne ye frɛ na na asese police ne koso ehia no bidima for Herbal hospital yenko Dr. Tam da so na wo yale woni efra bia edokoro wo sa ko a echinchim wonya stroke na mo chia unye yefru ngoba abuya kwa agogo be mana yira wo so be tata ato ya de so na watu ase na obedi wo ko 0244774282 bidima for Herbal me ko Canada me ko Express Group
US, UK, Australia, New Zealand, Germany. Degree. Obejo visa passport, visa. 024-900-448. Prophetess Nyamiche Baso. Abofre wabi o. Nyamiama ni tumi. Nyamiama ni tumi ama poma. Mesi obi a chono no dana just for showa. Yade bi da so. Awomu how obi aboni tabia. Wose won nane. Abroche nkrata sem. Yayi wa wo dia. Frenyamichi 0535-897-699 0535-897-699. We a power specialist Herbal. Yeah, mami akosua adua ya. Herbal kasa. Wotini pampan kwa. Hepatitis. Mami otu ase. ABCD. Eno die. Fatty liver. Sciatica. Prostate. Kasem. Compo. Power. Fibroids. Specialist. Yewo feyase. Yewo sunchiro. Yewo sunchi. Any just filling station 0244-544-22. Dawood. Doctor yi mi hiya ne pa. Ejeso krapa. Wo. Osi diabetes. Osi Jimmy di pressure. Nemo yade bia. Ayam kro. Fabre no. Wapone wapuso. Tu asiye. Wonum 360. Na wodi. On cement. Massage wusi no wapone. Oso amoya de so. Eno chese wodi aduro. 0241-244-012. Hadassah. Yay, Hadassah don't travel and tour. Yeah, the what would the American lottery no? 2024-2025. What the only problem? Obey won saying now. Phone for people. Obey ticket amount. Come on. Kodua baby I 2 months. What Saturday you account per 247-143-0249-714-368. Company number. Herbal. Aduatu Adomenu. Medical Research Center. Dr. Ben Mechapa. Yeah, now every Monday to Saturday. Obo. Ya juma kakra bi awabre. Tipa ye kinkin. Etu kro. Stroke. Ina yesa. Fertility. Ye boaw ma diabetes. Me bo o de preka se powder. Fakunkwemu abomumu. Ezo she de waka ho. Wo ye batan, wo ye pemfo. Enchirhwe o. Wo mo ba no kra de mani bi. 0249-761-508. Me pa cho ma frɛ nipa no. ABJ wa frɛ. ABJ mfrɛ. Oba pante se no de na wo hwehwe. Se nya me hwehwe ni se me hia justice ama me ba no. Baby biara ne cross check me ba ne wo. Yenya no nyabotre na yenya ye bra wa homa ne so. Hello. Papa ma hey. Eja bo aten. Na what is say ebu. Me pa cho unu aba o hini ni kase free Sompa TV so. Unu aba osofo maami wo hini ni mi wo Sompa TV Kumase Swami. Osofo maami o TV. Me wo Sompa TV so Kumase Swami. O Kumase side o. Na bo ati mi pa cho ewie di unu aba. Yo unu aba ewie mi frɛ wa nya bone. Eya wo yere. Efie nya ako. Na odi asɛm abedan esem sɛ awra ho sɛm atomo ya mo baba mu wa fefefe. Be ya fini fani abramu wa na firim. Na mi sɛ oba atan ni sunum kwan ya befa so ebesi akoda no. Ene nipa kora nam ne so a sanfom so ne baa ne kemra bitumi adiama na wo no wakoye agya no ni nyina wo nsɛm. Eti nka ye mmerɛ mu ne ye nyina ye moa ne ye hu kwampa ye befa so no enti na me frɛ wi wada wodoma. Jabo na me picture mo amekote na ha bodle. Se tambera binga zembe. What ka mo a wokote ma ha bo? Me de no fa si aba me jaba me de no. Ti wana wo drive wana. Oh, any nkomo ketu abi mesra wada ro ma say akura no da be ne ebesie no anu na hia wo ba tan no da wona. But all that no police headquarters ana amusa head or I don't want to say next week no fire no
I'm going to say, I did not tell it in normal on the castle. Now, you know, the I found I got a more said the way and normal before ever. In the Ghana justice, and I'm a share. Never justice about Colano, walk around Bank and I China, almost a bit and you, oh, my mama, this night and there. Embra ombe ulizi akona na mama no mo si o mo ma usika na se no ma nyaje atum se police ni ne bo akra ni tu and 100%. Nani adenki na o me empesi ni enko court mum ni enko pep compensation papa no mo beto adaka tata de se de enti obi edi mfom so a ada na nana o memra ni me kwatro no enu na me di chief ni fiwi akra central etu o pese ye bam ye ya kwa na be chiro se sika no ni sa de na be na o yiri nya kwa no na be chiro se sika ben yes of course o be chiro se 7,500 sa o mo fa se sika ne ma no o ya ko ba na onu nya kwa ne se ye ma ne 7,500 no boatin was ye ma ne se sika no de ye dey o de ko to abala no le ma te eja boatin tie me pa che o se be ye dwuma ya ye ni mu mpanifo o pese ye ba mu ne ye be boa wa na because so na we ye ja no kana de me se ye dwuma ya ye ni mu mpanifo wo na wo ya kola ne papa wo pese ba bia wapem so akodu ne yenso ye beto aso ne ye beboa wo na ye pre justice ma kola na na e ga join okay ene ye wo se wo kotema me ha wadwen ko ye wie show na yenso ye be fe wo de ma me si from mo number ni dia o si from mo a na ma shaba am atria to no ma yen starting through because wo yire ne bokwa adu sa wo na wo makwan ma ye hunu asem nim eti wo wa kire mu sei no na ye mfa mfiri ye mfrefre mpanifo na ye hunu ba bi amapem asem ne so akodu se prosini ati atum se wa bo bi betu akunu just like that ya wenya sem papa si etwa hwira guso esi etumi di asem compensation bamu na yesi akola no kama na ne kra akoda di Kana me no eti ye wi a ye no be kasa why you know I know I'm out let us now me pacho IBJ ene ne nkasa na producer ne wo kasa na fasa ne ma ne maye eju adasem we be santra so bedu ju adane aye course de bie sese hia na eja na na bo aten wo kura nka bla kuma se na ye ntena se ada woroma esi didi kwa de enwa wo oba na nkwaji 7,500 for the year de maami nyako won so 7,500 na so kwaji na de kwa de my lady enie ebra akwala no ofiri mu na ye twa kwan ko be ma na wawo ba no ne tro ni ma ye menna me na migina yen ya ye ko na police ni no commander ne cram officer no ye kwa na be ma ne cram officer no mo talks ba na mi hu asemi hu ni so mo kasasie e wa bra me ni obi din command mo ka me stress me papa kuma pe lawyer say ofre ye ho MP so ama ne my lawyer be ma ne mra na ye ntena se na ye nka mom ne mfali case ni fa court o ka kire me papa kuma ne se wono na de ne kwate ya no ba enti woni sutu mi na se me papa message o de send ni nyina wo ho me papa ni nimu a o pa won try o be kuna to na twene wona de ne kwate ya no ba enti anam saade ni sunti no na me so me busa commanders ne se won ma me akra regional commander ye din omode friend ye Gariba me busa ne se omo ma me statement omode bo me ba no se waye dam ye koye promoted wie na de chinye ne next day ya ye koye no asema commander ne be ka ne se mo se ye moa mo ana mbusa se hwan na se mo ye moa yen afa asem ne koye wonchu na me bra yi wo ho nukura bi ampie ana tu mi nam se da sasa no mo ne me be ya dia enya me so me pese 7,500 na me pese me ye na ko mo di sika ne mamia na me di court akoye den se me nti the reason why nti a mo di sika ne ba na me ko margin nti asebia na me nti asebia mama nti asebia eja bo aten
Hello. Eji aja, wo de nyabotre ye wi e be frɛ why? Why? Missy, ye nyabot ye wi show na ye be frɛ na ye no wakasa why? Ni a started ye free ho. Why? Otemenka. Dr. Mensa Bremna. Yo yenche for infamra Dr. Mensa Dr. Wonder Semenshia. Yakachi ewo Guinness Depot. Ewo ena Dr. Mensa. Yasuye ankasa ewo obi biara nso a owo nkran krokese num nyina nso ebekọ Madina Zongo Junction. Ewo ena Dr. Mensa yasuye ewo nso na Oman FM. Ewo no sa abronsan kese no ase no Ira Kennedy Japan akompreko. Na abronsan kese na ase no Madina ewo ena Dr. Mensa yasuye yetosumienu no ewo madin kan de bia me transia me kan sa asem we se onipa bia wo asase su no se onyame de bibi hye won sa wo bo moden se obabo ho ban sa na tie se o kasa se o tunum se o yeden se wo yeden se nyame de sa kyede ne mawa wo bo moden se wo babo ho ban na wiase so onyame akye obia dom akyede kakra se eno ho ana ese ohwe na afi osum yiye na ode bobra akyede ne sen Dr. Mensa enso wona kyede de bia yeka se obi die kasa se de maame ohene ni ati edwomu a de wi a oyi nsam no baako na obusa nsam no se wo ankasa obusa wasam no anwene hu ya wo ankasa ebebu abo sa na tie obia ewo di onyame de ahye ne nsa pepepe ewa asase so sanso na Dr. Mensa na sueye enso no onyame de ahamma ana abibiduro ahye Dr. Mensa ensa se yare bia etito na hawo na agege wasaba mu no na fe unhunu so no mesewa tutumrika ne bra Dr. Mensa ya sueye na yemfa bibiduro krogen a bibia enfrem abibidura onyankopon na nkasa wahyira so de amayen ahamma nyame na hyira so de amayen no bra Dr. Mensa so ye na yemfa aduo nkan yare bia ehaw bia no sefri uti so edikosi unamro mu no oba ya so ye a enam nimdie ani hunumu a nyankopon de ache Dr. Mensa nti uka wo yare na no na onyame aginadi de ache Dr. Mensa se onfa wei na onfa hamma wei na onfa aduro wei enfa nka wei ho na entimi muawo na ensaw yare na afi de ho misaw Dr. Mensa yasuye ye stroke wana robada won bemam emema won ayemre emema wanya njojo yare emema won de ohun a enye emma won pa wo na afi wa ya wako entimi mba na eba ne sa wunim dodo na yeta de hye ema no adentia efise mema ne nim se omo de bibia no omo de eye nanso dan da ne de hye ma no mesew wo de se wo yoba ne de hye se wo ye bema ne de hye no bomodian se obi tutumrika no aba Dr. Mensa so ye se wo ye bema na nkwamo no wo fom sabi obema no atwikom na eye keto na hoodin nim no bomodin se obeba Dr. Mensa so ye na yemfa duro maw na yemfa nkan na fe de ho na wo yoba nso na fe awosem ayo den no bomodin so obeba Dr. Mensa so ye obi wana fibroid ankasa eda na wodie num nanso na fe na development so ema fibroid no en develop ema ekese afa na meye osi akwan enwie bomodin se ebra wa wodie no kwan no aye den no wanhwe ya wode ne saa na afi awosem akoye odin afi de osimi hunu yanka nanso ne aka che so obi isa yare obi nyame nam no so ma awo one wan Dr. Mensa dane da yabo obati evi se adan dane da woti yanka o kasafidie ahodo so TV stations ahodo so nanso oti ho unyante se odogu bi ehunu abe meso bomode se obi tutumrika no aba Dr. Mensa Dr. Wonder yasuye Dr. Mensa ni akofa adura yatun din se sasa aduro ede ababonten sasa aduro na dodo na ye friend sasa duro no sa na tie onyame se bedi duana ba ne de na han no so ebesa yare meso men kasa bibi na wom ana bibi na di akire dabi onipa wo bre wa brabom
wo pre wa brabom wo je ho a enyi wa brabom wo da wo na obi wo ha ye kan oda na obi ene na abedi ahyiamu e wonam na wonim ye wa baba wa bi oba ya soye na afi wo se da ne da oda na afi wo ne bema bi ada na ye busa no o se bema no humpo no one ne da no o pese ni kunu ne de adentia bema wo no a wo no ehia na no wo se o pese wo kunu ne de me se wan hwe ya ebe se wa brabo wan hwe ya promise and fail wan kasapa ebedi unya wan hwe ya nyoma otone ebedi unya wan hwe ya usikasam ebe dendenden wan hwe ya wan kasa wa brabo mu asetra wo tia anka yesa at least utimi diye e wa brabo mu no enam saa niema ninti ebetimi adunya e wa brabo mu bomode so beba Dr. Mensa so ye na yedi aduro akawo enu ne yefre ne sasaduro no obeji aduro na odi kodware odi opa mema enema me keka ho asem nyina na yaresa me ka nyina no ye delivery e wo yasoye ba bia wo bia titu wona wo abuchire wo pese wo hia aduro ye de bebrewa enu an se wo de o particulars ebe maye anasa obe maye information na ye de apasel aduro no kama na ye de asendo na ya chiro na akwan ene na kwanche se wo pese saduro ye kan so obi o kasa sabi na nanum eyi nka eye yare a eha ni papa na wanhwe yi a mese sa yare we nipa mienu netimi hunu ka che odofo na otamfo obi o kasa sabi nanum nyafu entimi muwa ogunu wadwuma betimi asai o ma ukunu omo no abusuanum ye beyi utotwe adentie wanhwe ya bekasa sa yare we enye yare nanso yare a edi ni panya wa abrabom papa sa o kasa no anum yi nka Dr. Mensa Simin Kancho se breya soye ana wo fren ya Dr. Mensa me kasa manum yi nka Dr. Mensa me nwansi me bo wa particles efimi hwim efimi manum e ba bonten meye ne dan Dr. Bema ye duro ne ye dia brew ba bia wo bia tokro bia wo hyem bia no ye bema wo duro na be yusu aduro na wo twemienu me sure bo se dakukusi ne nansa so no enya de anum ka yare no obeti bio afutu amede ma o sa ya hwe okusu adodo awudie ne yiye anadwo a wudidie ne aya ahwe ne yiye wono nsu a sabi won de hye won kunu won yere wo tu enubone eso mesewa wanhwe ye wanyinsen abofra bosome nkron na wo betra ma wo ba no asai de ewo nubone ho de enu ansa wo ba ye ntem ye bo wa beti se Dr. Mensa ewa dura wo de ma wona wonum nubone no bomodi se wo bepeja woto no aba Dr. Mensa yaso ye wo kotwi ana Madina Zongo Junction no na baba yaso na fe ye de aduro ebe mawo na de akoka wo de hye no ebetimi aboa ama wo de hye no enubone bia wo de hye no num bia no enya de obekọ ho bio Dr. Mensa yaso ye wo kotwi Guinness Depot e hwa ne wo me de Dr. Mensa ye number no tudwa me so tutumrika na frɛ yɛn awie ya make say ya Dr. Chance e wo kotwi Guinness Depot ye number no 0244 921269 0244 921269 yawa 027 1173551 your last number no so 0532 80 0532 928095 numbers na Dr. Mensa your numbers jobless no one cares yadase to abapa my lady say de ade a wo hwe ne say ye be patent ne e de amakula no wo mo di sa bone no na ye wo de wo be sie wo babat ye nya nche sana me eho me pesa asem we adwa de se atena so enti ye nye necessary arrangement bi e wo ho me wie ya me call me office me ko frɛ me ma wo nkwansa pesa wo tro na me frɛ me papa ko fisapon na wo kire mu kire no na anamo esese free ne kopem dwada yetuo no yentu na yemfem free ho thank you edino se champo yo kanjin why aya nunsuo na wo nunsuo no aye kanjin akaland drink water mama ka te fon so no mai na boni pedua no yabowie fentrinim fanom penim ye wa ba ru tu kama so wo bi na obo hwewa ene ya tanom betu asie Tafuni road ha ba ru tu junction 0241449119 me pacho great gift it o se jabi wu wateti
adopted for ne nurse for na wose bra to America ya safi adwuma na ya da so no kokora ma obehunu se de ade titie obema vagina steam oba wasebet obema ho hu say yes your best ma Oshim School Junction of Barkasi Road 0543 20030 Boris B penam papa we ne nipadua ne kama mama no oba de wodidi anu awe nampa BBC ko ne ko pebi o ya ifro o ya yie o to party say ye be ya ye ko yini ye BBC nam ye de ko ya ma police for no di bon ni bia we no mo say yes golden dior feminine wash abama odi for ko bra me see e ma de ko ne ko hurum ne ma wase kama oba wo na mo ko na uni pedo na kama hurum ya was golden dior family washing Yasmin aloe vera mint and lemon 0544198043 Spanish 3 power combined yes Spanish kopedro bi nom na ya anti aging we unyini da na kwasem oni bebie o halitosis pedo be kama no oni so onya ponchi na oni pedo twidan da bi 11411 is a champo ebre no kokora sima baako pena bidase pa na asem nyina ne se awade yade bi a eye nimonyam hye ne nto se ko ba se bibi nti awade ne gu a ya na oba ne bema no omware ye ne so moye atamfo eze se enkoda ne nti no wo mu ja awade akura enkoda no etimi mo moye brother and sister na e kama na omuhwe enkoda no na we no hwa be na hwimu aye a wan hwe enkoda no enna wo baaye obayi wanya bone wode na maw ento de ne se nka wo be ka kora na ba ho e na mema na ebinum ni adaje wo fifi a on tina wade na ma wo fie no o me na sebe wo mu hwe enkoda ye me kan se ne ese de enye sie adwade betrans eno ntino ye be sofman wo je atumu ya be me wo ni na kase ya bibia be bokoyi em se ye betwa so ama adwada no de be sie bia no sister kwa kuma to ye mate wata se afine besendie ento yakopon de obi bibia kama wate yo ante palona sima pamuchopi my lady di for ode kasa no kwase mu ne biwak nwie ya reho sempa na de bia na meta kasa ware egu e ma ye bre ebi ni o awade jaye sunsunsun aso ye bebrebe afa na ma no ya chem ba ma de mienu oba de mienu oba tan nenim ne ne ba bedie enso hwe ba bi akola yakodu enam se okodi ni papa ho no mo anhyehyɛ ne ne ma bi aheda nko yie ntina wakohia ne nko anhyehyɛ na enso wada ro my lady yefa bibi anhye dwada ne yento aso piwak medase yama etiefo nyina aha emu bibia akwaba e de ba Sompa TV so medof me buta se ompo no emu tesen meji se waje me so e wo ba bia wo bia se nyankropon adom oho eje ene so ye da foforo nyankropon e de adom ye me no kasa sima edupe mesrew se onyi wafidie no emfri Sompa na wotie no asopem esanse yese akaka ye eboa ye mpa bebre wo ye dada setenem enti se wapomde ho nsem no edru kwada ne ya mane ya mekaka woni ma bi hu a ne ewura ye afi ene etimi ye adwuma ne ewura afi mpo se ye di nipadua no ene ye adwuma enti na 3p ukwada ne ewura mu dwumade ikoso timedupe ne no edi nkomo ene nkomo amene wo edi every pure natural I did 3p garlic mixture abadwa so no ene ye hwe namness ye ka namness ya eye brofo edepa ne nso so ebetumi adi wawu enam namness kro ya so eno betumi dwirigu fom enam namness kro ya so no betumi nya stroke enam namness kro ya so na obi ni padua no etimi wu a wontumi fa ni padua no enya hwibiem ye kasa namness ya ye twi kasam no tititi sa ne pese ekire anase ne padua no egene a wo ye ho hwia enye yie die number no na woni doctor eni nkomo wonse ye kasa ne padua no agene ya ne padua no ba bia etime gene titu ye poso ye nan ye kon ye bakon ye nsamba no ye beti ye nsa ye tese ye to ase ye kotodwe ye sisi etumi gine agese wo ye hwia enye yi make say e bia sa ne men e bi yew namness no ye ka ho asempen e bia ehun sunsuaso no e bia hyase e daddy e wo ni paduam Francis a na doctor ene oni nkomo na kirechire mu se de e yew obon mo fra na wode ne nsem esie
doctor wo hu nanim ono nso hu anim ka wasem e kire no na omo akwampa obefa so a yade no obetime tu ase ebra wo nom 3p garlic mixture your number no e 0248 928824 0248 928824 o hwem o Sompa TV numbers no ene gu no MTN ene Vodafone emu bia be free bia no doctor befa no ne obo enkomo ye ka se nam na sia tititi etumi so wo kon wo bon sa wo kon obi ho no mo a ye frɛ no wo na chi a otumi twa ne kon ehwe na chi so hu ehwe ne pakora o frɛ no obi nso ntumi ntwa ne kon o twa ne kon ana ne kon ne ye ne ya ye wo se madame kon so ene ye wo se wo kon ankasa ye wo ya agene a wo ye no hwe nye ye wo kon gina ne ya pa ya papa ontiment wo wiase nyina da wo de befa so nenso enko de wo de sunye so na agene de wo de ya bo nse na agai na emom de ya de a eba be ye wo na wonhwe ya ebe sene wo kon ebe gene wo kon na fe wo ko gina so obi frɛ wo age se wo da na ho no akohwe ni pakora ni mu no na kyese eba wo se eba be hawo e wo se wo pe 3p garlic mixture na wonnom na sa wo kon na egene eye wo ya uti ya wo mu ankasa no utwa kora entwa no ne nyina ebefiri ho na wonya ofa ahode emakwa enam bibi so na eba mekire wo musima kakra ya obi so de na beti ene obi ne nsa wontimi maso nkosoro wo dware ne moto ma na ya asem because na beti ontimi mpeja agene ayetititi o ene hwia enye obi so de ne nsa abakon se no ba bi ye de watch ebo no ontimi nso ade mu mpeja sele wo di fo bo adoma wo bi ntimi mo wo de man ekura na because na bakon no emu nya den eye ne ya agene wo de ye hwenye ye obi di aba be kan nsama no ene obi ntimi nso praye mu mpra obi ntimi nso ade mu ntwitwi ne silvers ne nchensin mu because that dey record ne nse so no efemfem no ne nsama ne ye ne ya P3P garlic mixture no medofo ebeboa wo pa na eyisa ha no afri ho your number ne 0248 928824 0248 928824 kai se edura me ne wo ka ho asem awie eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture edrowe wo bia wanum bibia di ho adanse ye ba ne ye kasase a wo ho ene bia dwen omo se ene no Herbal no sika ba mu na je obi ye bie ye de enye sika nti no obi ye bie ne ye bie eye adura nyankropon de adom doctor so mfa mesa yade e wo krom ha ene obi bia so obenum 3p garlic mixture no odi ho adanse enye ye ne ye frɛ no o wono na efrɛ aka che se ensema all kano yen record be kakra me ba metena se ne ye bo amanfo adanse obete wasum na won su behunu se enye adofon sabio ene ye ton e wo krom ha 3p garlic mixture ba bia wo Ghana ha bia no obenya bia to pharmacy shop ene ba bia ton bibidro abrochirefo ba bia wo bia no ko African markets obowura ho no mo pharmacy no oso pe 3p ebeyi bi di amount untumi nto de no a ma yemfa ewiem hyen ne yemfa mmerɛw nonom ebeboa wo pa obi de eso ne to ase na etwe no na abeso ne kokom onante ha ne ha ewo so wotena se ohu de wonye ne ho etwe ne se dwim wose mintini mu twetweme me to ase ntiri se etweme ani P3p garlic mixture no ebeboa anadwo a wabre na wo kwa akoda no muzzle pool be chew saa na ade achi obi ka muzzle pool wo no hu ade koro ade na be hye wo nantu ya dendenden wotire wo na mu entene no ebetimi aye watoato so saa na dwe no oda enna P3p garlic mixture nenom ebeboa wo bi nemu ase foam ehye ho otietia fom a onte hwe ebo kora wono a onte obi de ehyehye no ontimi nhye shoe obi de asempane bi na ewo ne nemu obi ni padua ni nyina tititi no afa no a ewo na se ne ho femfem no ne ntim twetwe no obi de ase de meko na asra ne ho na ne ho ye ne pepepepepepepe P3p garlic mixture no medofo ebeboa ye kan si a se na me di kan no unhu gise dro no waso ahwe ye number ne 0248
928824 0248 928824 make we busa say edie no kofa saa yade tititi edeba pressure saa pressure yade no ai na e kam ye say wono a wocheche ne ho manipa no me do fo hweyie na wanya pressure ma dwendwen bi meto wo so a wo badwene a mepacho wonteme nwene mfa basafanto tenten so Bible aka to ho enti wo dwene ama na kosi die so die asie no fa ye mpaibɔ na ne obi enkasa ebeboa wo pa esanse o dwen no na o pressure no kwa na ekosoro na ekofa problem e dia bro enti so nya pressure emoja ni umu afrusa ne yie ti dia mi kan wo behunu bi wona se etatai wontim atwetwen se moja ni afrusa ne a na saa hawo no eba so wonya diabetes nso a etumi ema ne basa afe usisi o fa ade wo fom a enkuntru mu emfa usisi no emfa ade e wo fom fa ukoto dwekoto hyene nso se be yade na wo pagya no usisi mu anyi wutwi na enkofa ohaw emrew mami me koto pa me gina me na so fa koto dwekoto na fa ade wo fom se be ya usisi mu entie na emagine nipadua no na enkofa ohaw emrew kuma se bowra kwalena Herbal Danny Herbal Criske Herbal ubenya 3P garlic mixture hofu onko abetsam takrade eye AA Mensa koforidia eye Gabson Pharmacy mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwe ne mu wo fa kwadwo Herbal temale baby a electromat ne wono wa Accra Okanshi Kingswalk Kofsam omina wo Ashaman ubenya bi ewo honom ato wo de pharmacy shop ene baby ato bibiduro bia no wo so pe 3P number ne 0248 928824 3P garlic mixture yankopon ya adoma dasene eno besedeshe Mommy se krenkre to krankrai safo enko aha ya mame Emilia free ama adoma Kronoma Francho memene de ya Saturday ya Becky fan club London kitwa the sister Penny bro London wo auntie yakopon shabu na asenko jayen na enye fra matade fe free Josie fashion no ni made pam ko bom so enye asem auntie Josephine say opese opam wo kaba watade bia ma tade na efe papa mexico fonza obetimi afre 0243 344 365 0243 344 365 emi a man ntum simanum di 40 maladi mama na apotifo binom se omudi bone na se ahoma no chiwo mu ana ha kofo no go mu nsa ye kova na omo kova ana mame yema osika fa ko tontade na mame wo yade se sika no so nsa kaya ye fa ni reading kwana ka de kwa wo mu omo ye leki pa no ma fa sika na amba adwembone e wo binim tirim wakunipa one good year o che frigim fa hodi wa fa hodi na malady midi me kasa ba wie no be man we npa ball for just pass so beba wo brawu wa yi asimi me here justice what is justice kolari che frigim akwa che frigim wo kwa na papa so na wo ye be ma wo ye badwema sa kwata se wo yi wo malady me papa yi makonta ye wura blefa sa kwata se be fa no ifitire na me kwa me akra yi nkwa se mo be fa ifitire enti be man din kwata sam mumye kare kwanche no eta duoda se be ma na ma obetintru mo hwia obeyifu ni force na police body kire emi akozefu no de kwata sam no no obatan obase fridge mu da obede wada 0554931931 na ya papa eye ekofuda mpare de ekeka kurese ekeka funa ekeka madam pan bedru juada mum ye hunu de tuamu hello me manda ni papa bi pacho udi yentio me masomu kutwi oba Nigeria ni yanko original mami ja pa mo bono ene se ba den kwa ahụ dị ndị mamo mata se mo ya papa cause awo ni ke say oba tan akwa be ye musume nko na be se bi owo papa ya bodi tu be me se de gado yo so e be me mu o tike mu se o kotema
Ufa che figli ma ko be. Tie baako ɛne bosome mmiɛnsa ni wodi bi bata ada wɔ foforɔ akyi ɛsa pa wɔ foforɔ maa no bɛ besrɛ ɛbɛsɛ mɛnim bebree ndi mɛtumi ayɛ ɛde akyire biara no wodi bɛrima no akyi a asam bɛhyɛ adeɛ momu ama me ne ne ba no nsi na momu atɛntere ne mama me de daase pii ɛso da ase hello wɔ ba pa yɛ maame lawyer na ada na ɔba na bi gye ne number no mo gye lawyer afo ɔhene wa hello pacho odi yɛntie o ɛmfrɛ no korasi ɔba pa we de wa ɔba obi ba oko from yɛntie o every Wednesday I receive and na make say yo ɔba pa edi kan na bo aba so na me nsia every Wednesdays na na de ayi pintam ayi pinsom ayi de na me nsia ɔba pa ya to da bi ta mo say the ya se ta na yɛtimi yɛ na yɛ ti ta tempo ani time na ma fa no wodi ani ne ya ti yɛ ku Ghana Sompa Nkomo Ghana ne yin ko yɛ ti ɔba pa yɛ ku ɔba pa yɛ sere madam mu nye sere na ba bi wo ti sere ku da e ta wuti ku ni pa na fa wo bi ta da na go se mra no ade ne tu bia e pa na na me sure am ma fa wo yɛ hello Regional Commander Mr. Sako de awie me chia kwan stronko so me se me be chia okola wa daji ye be ko hello mpacho di yentie o be hina wo sha wo kaseja yente wo kan o asam ne enja o san se wo ti mi en fa afane en se figi sa na wo papa no wo hwe wo ti akwa na wo wo na ko we be so da be mu akura ni bia na wo de yakola hye fridge ma burafe na wo di da mo fa program ni agro mazi o ma biem kura to wadaro ma oba no hala mazi fo na mame utamu o mazi gracias yo hello Radiadum Hello, my lady. Yentie Obapa. My lady, good afternoon. Nyamia Fuji, County. Nyamia, only wa beja forward my palm on you. Hey, my lady, a country called Ghana. Hey, and there's some clearly. No justice was taken. Why am from so far? It's when they should move to we have Bell Cola. Bell Cola, the Yakuni pay. And you go here, a smell of media. My lady, Jamaican winning the Pedria. My lady, me say, yeah, Mr. Mini boy, Jan West, boy, I'm a boy. I mean, yes, because of people. You and ya, but you mean, why? I mean, Pivim. Hello. Oh, me, my hand. Yeah, una chato. Oh, me, offer quite any mushroom was Santaman Kufia say, no tankuti. Oh, me, Mammy Mon was do my father, so Papa, I know to media moody, Panamicha Kufia Semena. Oh, me, I could not say what Makuma when ye day. It's yes, oh, me, meaning the Mutimine. Mama, me say, I could answer Benya baby, no uncle baby, no, naturally. Said you will share lawyer for no baby, would you just ask me? We now man in Kada, who warm, say, I soon be a baby, but that's one woman. Yes, so Yadamasi Papa, Yediasi. Papa Feishia Mai Swami District Minister, Presbyterian Church of Ghana on the 8th September, and a Papa send off no so basso. The session here solitude in our tone safre adofo, CM Rana Papa send off no, 18 minutes, kama pa,